ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay daytan natibker anaylon, badong. Daytoy anaylon, ket mangitay iti grasya. No adda madisgrasya. Na, anya ti kayat mo asawan di ta grasya, no adda madisgrasyam. No saan ka makawawat? Narigat ng lawlawak. Basta ilutom tulatan, no adda grasya nga isang pitkaw. Hay, saan ka maawatan? Kasta nga ron ti saan makawawat. Mala, inakaw. Na, papanam. Ije kataltalunan. Papanam kumaijay kat nalpas mutan ti panag-tracer iti pagay. Ay, tumanagari ka. Saan ka man nang umaniwat dita? Makadadahil kay di diskarte abak-bakitan. Apay nagpukaw ti manok, Enteng. Ay, kadagraira nga agtatakaw manan iti manok. Ay, nakitakpay day di ang manok. Diyan nalabasit akawitan at timpuak itay bigat. Nagapon ije basit akayo ti salamagay. Ita, awanan. Kaawatan nga jarwar ti nakapukawan na. Ay, saan nga ije apon da? Ay, kasano nga ta maamwan no asino tinangtiliw ije manok. Sino nga taman ang tagtatakaw iti manok? Ay, makarma ko ma, no asino manday jay tapno agnakam. Tingarod sa lunsod. Tao nga tati agal-ala, wano anya. Ada ayamot sa baling nga daima na nga agtilew. Siyempre, tao Ay, rung ka dyan. Apay, di ka mamati no ibagak baklat. No nga isaw. Kano agtiliw ti baklat, iti manok. Adapay agmamanok nga aso. Adapay musang nga agmamanok. Adapay banyas. Wen nga agpaisaw. Adda kalintagam, Enteng. Naisarong ka man dito kabildatan, buyay. Dakas ka di manong. Kayat ko asarong karan dapong Enteng kanapong banang. Sakngay, kayat nakadimot asarong karan. Kayat mo kadimot ti pasarong karan, manong? Nay, payakas ta ti saludsod mao. Nung amindad duma, kat adaluklukom manong. Ha? Apay nga ibagam nga daluklukaw. Kanayon nak ngamin na surduan ini, manong. Rabak ko laang matdagi jay, si kamat buyay. Rabak mo ka di jay, no adda imbati da ka nakat kanamatan. Santo na maulit. Uray kukwam to amin na nakilaban. Saan mo't akilaban day jay? Ice cream mat. Ha? Oy, nabayagan day jay. Malagip mo pa ilang, mate. Una, manong. Urayak lang nagsangit, ide. Agmanwak apong banang. Nay, adda ka mahitbuyay. Ay, bindisyonan na ka ti Diyos, apok. Ayan niya apong Enteng apong. Ay, nagudong ni apong mo. Isumot lagayam nga awan ni dilim mabasa kay barangay hall, apong. Ay, napanmanan nakimiting ni apong mo. Nasabat ko itay ni Manong Kwarog. Ngamawan matan. Napanan na ngatan. Bay amlatan ni Manong mo akwarog. Sumangpet tulatan no mabisen. Sala ka di sumangpet no mabisin, apong? Ay, saan mo't kit day? Ngam kaadwan na nga isasangpet na kat no mabisen. Iti oras ti pandangan. Saan ka di asika ni Boyet? Wen kagawad, sakda ito'y. Imbaon nak ni apong bana nga gumatang iti kape ka na sukar. Adaman nga rudan ibaon ni Maribanang. Diyan nga rudan gatgatangak agururay ni apong. Wen gaya man niya. Mabiit lang ta isupot ko ti gatgatangam. Wen kagawad. Agbayag ka kadi dito'y, wano pumanaw ka mala adagos. Jakam mo kagawad, makitan to Maragsakan ani apong mo no adda ka, tanalaka ka maibabaon. Kayat kumot niya apong banang, tanasingpet kanya kagawad. Nasingpet, no nasingpet kamat.
Ngam no naluko ka, ay nalabit akaungat na ka. Ado ti manok iti kataltalunan namang mga iti naiwaris nga irek iti nagirikan. Iwayat ko man ti silang. Tapno da masilwan na manok. Kalpasan ti sumagmamano nga oras. At danton masilwan na manok. Awan makita ka tao itaglawlaw. Ipakat kaon da ito'y silaw. Tay nakaglingay. Papaman nga da masilwan. Ay isa ko kadagusain. Kat iyawid kaon. Anya ka di man ti kargata sakaw, taag kuti-kuti mo tilinaon na. Mangipaburag ka man kidi iti danam tapaglamaw. Kita man no anya dayta, apay nga kuti-kutay. Manok daytoy, nasilwak. Asino nga iti akin manok dita? Saan ati akin manok ti panunuto mo? No anya aluto ti panglutom dayta, kasjay ti panunutahin. Ilutom man ang ti saan mo amanaw? Ay sa uka asaw. Mala, yung kagi paburagain. Tanay, paglamaw. Manipod rinugyam tinagsilo iti manok. Manaw tinasilwan. Aging gada manok amapan ijay ayan tinaiwaris nga erek. Saan nga agsardang iti rasyon tuyak? Ay papanam apok. Nay, intugot mo ti palsiit mau. In nakagpalsit iti billi tapong. At danto isang pet ko nga do akan naway. Mapana ka di kataltalunan. Apay, amo mati agpalsiit. Ammo ka apong. No kayat mo, mangiparabaw ta itilata di taulom ta palsiitak. Ay. Di nakiramraman a pagpraktisan. Nung timulagat ko ti matamaam. Sana pong. Jay lata ti palsiitak. Sana ti rupam. Ay, di nakiramraman ko nakmadan buyay. Ay, madisgrasya da tawa di na oras. Kakaisunaan na taer da ito'y apong mo. Ha? Nataer ka gaya mapong? Naa. Kamamok ita Apay, saan anak taer nga apong mo? Ay, nataera. Tae kang kaiti kwartam. Ha? Sige kan nakapong. Tapno si kati kataeran nga apong ko. Gumatangak man iti kompletos ricados mare. Nay, naimasakit ti ilutom apangaldawan nyo, mare. Kompletos ricados ko naman. Wen nga rod, mare. Kanayon mo't igagatang mo iti ricado. Una, kanayon nga dagsangpet nga ilutok amasida. Agsangpet? Sino ti mangisagsangpet? Ay kwa. Siyempre, isang putan ni Badungkaw. Anya nga iti isang sangpet na, maray. Tawan lakat ricado ti adobo ti gatgatangam. Anya ka di ti kanayon mo nga ilutaw, maray. Ay kwa maray. Tumatayab. Tumatayab? Bilit ka di ti kayat mo asawan, maray? Kaslakastan ko, maray. Malamari kwa na ang iyawat mong tigat-gatangag. Tagur-uray ni Badungkaw. Isungamin ka, taglutaw. Mas daawak it imbaga jay kumarita. Apay nga imbaga na at tumatayab ti iluto na. Kan kanayon agumatang iti ricadaw, maray. Kayat na asawan, kanayon mat nga agluto iti adobo. Wano saan, jay adalayana. Saan nga ta atinula? Ang awan mo ti amok amanok da. Saan ka di nga imbaga na nga isang sangpat ni Badung na at tumatayab? Anya nga tati kayat na asawan. Ay, burbur tsa kanyak da ito'y Sapay agpukaw dagiti manok may. Uray siyak, nagpukaw tay upa a manok kaw, apuraw. Idi adak, ijay Teresena. Imay gimatang ni Marituyang iti ricado. Dinamag ko no anya ti iluto na. Kuna na at tumatayab nga isang sangpet kanon ni Badung na. Tumatayab? Saan nga ta? Dagiti ibagbagam nga agpukpukaw a manok. Aga tapak nga rod. Kuna pa ni Marikwanang nga uray iso kat napukaw ti manok na. Kasano nga tayo aduktalan no isot ti agal ala iti agpukpukaw a manok?
Nukas pangarigan iso ti agal-ala iti manok. Kasla nasiluan babaen iting iwat ni Marituyang. Ta, nailawan na ang naibaga. Ay, una! Ala, nagaduti kan naway ditoy. Adlingedak dito yung garami. Tagpalsitak iti kan naway. Agarudukak dito yung nabunton agarami. Siringak anaimbag. Tapno matamaak. Ibiyat kun. Alay! Sinade! Ha? Apong badong? Alay ka! Apay ang nakakulob ka di tagarami. Alay ka! Ha? Apay pinalsit ang tipatong ka! Ay, salbag ka nga, Ubay! Ha? Hadda ka manggaya mo dito kabildatan! Salbag ka! Ay, sorry apong. Kunak no sana tao ti agkut-kuti itilingad ti garami. Inakibaga kanyapong mo, tinaramid mo. Tapno pagawidan na ka, hindi nagkapam. Ha? Ay, salbag ka. Ay, nagsakitan ti patong ko pinalsitan. Saan mo nga ibagbaga kini apong inting, apong badong? Saan ko mat ngayong gagara? Apay kidinasan ngay. Ay, jak mapalabas ti palang palsin mo iti patong ka. Salbag ka nga, Ubay! Idarom ko ti apo ko mabastos, paray. Pagawidan, may tinagapon na. Ay, apay ka di paray. Anyat inaramid ti apo ka, tapay nga agung-ungot ka. Paayabampay, dahil yung apo ka. Isaw ti pagdamagam, no anya tinaramid na. Awanan sursuro na yung apo ko, paray. Ay, pasensya mo. Ay, ikaw. Bingaraw, di na mo teraramidin na. Ay, saan ko ang mapalabas tinaramid na? Ay na, aging gaita. Nagsakit pa lang ti patong ka. Limitan pa yun, pare. Gapuanan ti sinalbag nga ubeng. Bala, agtugaw ka pa. Waya, bakti apo ko. Umay kakanoy di barangay haul. Anya nga minti inaramid mo kinitata ba daw? Tapirmi ti unget na. Ikwa, napalsitak ti patong na manong. Ha? Apay nga min apinalsitam. Isumot lagam apirmi ti unget na. Jak mating gagara manong. Nakalingad nga mi ni Garami. Ipalawag mo iti barangay haul. At dahi di ni tata ba daw? Ibagam ti husto na pasamak, ha? Bautan dak ka di, manong. Saan? Basta ipalawag mo ito iti barangay haul. Saan mo mat ngayong gagara? Multaan na ka di ni apong inting, manong. At da masursurot nga ordinansa dito'y barangay. Nung mapanak na ka na nagbasol ka, awan maaramidan ni Uncle Intay. Ay, apay apinal si Itam ni Pari Badong. Saan ko nakita ni Apong Badong, Apong Inteng? Nakakulob nga miniti garami. Apay nga men, ngagpalpal si It ka ijay. Kanaway ko matipalsitak. Jak amo nga dagayam ni Apong Badong agsilsilo iti manok ijay. Ay, ulit man timpagam. Agsilsilo iti manok ko nam. Una pong, idi na minsan, puraw amanok tinakita ka na silwan na. Ingkabil na iti sako sa nagawid. Idi kalman, nalabasit akawitan tinasilwan na. Insako namanan. Ay, my goodness. Si kagayam tagtaktakaw iti manok pare. Ay, nagalas ti aramid mau. Husto lang, ti pa kapal si It day tapatong mau. Tapno, maamuan ti mading aramid mau. Ay, bayadam amin ang manok ang nagpukaw. Ado ti manok ko ang nagpukaw. Pati manok ni kagawad ko anang. Ay, nagrawat ka iti manok. Apay nga may ngagpukaw-pukaw dagita manok ngay paray. Ay, basta bayadam. Idi pa yan naibaga ni Marituyang agisang sangput ka iti tumatayab. Ang manok gayam. Agmulta ka! Ay, nakababain. Sikatin na pan nagdarom. Ngam, naduktalan laka nga raw, ti mading aramid ma. Ay, huwag nga rin tuyang. Pirmi abain ka. Ibagbagak nga main, asaan kang agsilo iti manok. Inaramid mo lata. Ay, huwag tuyang. Saanin ang maulit? Ang mga nuadamanan makakita kanya. Oray awan makakita kan ka. Makit-kita na ka ni Apo Jaws. Ay na, Tata Badong. Aw
Awan sabali ang maibabain iti dakas nga aramid mo, no di si kamat laeng amis mo. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.